Mu nyandiko z'ibinyamakuru bikomeye muri Afurika y'Uburasirazuba hamaze iminsi higanje inkuru ya Jessica Magufuli, umukobwa wa nyakwigendera John Pombe Magufuli wabaye perezida wa Tanzania wamaze kwinjira mu ruhando rwa politike ya Tanzania. Ibi byahamijwe nuko yagaragaye yiyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko ahagarariye ishyaka rya Chama cha Mapinduzi mu cyiciro cy'urubyiruko. Mu matora y'ibanze y'imbere mu ishyaka yabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka, ayobowe n'umunyamabanga mukuru wa CCM John Mongela, Jessica Magufuli yegukanye amajwi 391 aza ku mwanya wa kabiri ku rutonde, inyuma gato y'umudepite ucyuye igihe Ngwasi Kamani wabonye amajwi 409. Ibi byabaye intambwe ikomeye kuri Jessica mu rugendo rwo kwinjira mu nteko ishinga amategeko, inzira na se yanyuzemo mu myaka hafi 30 ishize. Jessica wakuriye Chato mu ntara ya Geita yabwiye abaraho ubwo yaramaze gutorwa ati narezwe ntozwa amahame yo gukunda umurimo, ubunyangamugayo no kwigira. Ati intego yanjye ni uguharanira gufatanya, ariko cyane cyane kuvugira igihugu cyacu muri politike, ubukungu n'iterambere. Kwegukana amajwi menshi mu matora y'urubyiruko rwa CCM biramushyira mu rwego rw'abayobozi bato batanga icyizere bazafasha kuyobora igihugu binyuze mu nteko. Nubwo ataratorwa ku mugaragaro, urutonde rwa nyuma ruzemezwa n'inzego nkuru za CCM, gusa imbaraga yerekanye zigaragaza icyizere cye mu murage w'umuryango we mu bya politike. Jessica Magufuli yatunguye benshi kubera ko atarasanzwe agaragara cyane, ariko bamwe bamusamiye hejuru kubera ko bamubonamo indangagaciro za se Magufuli wapfuye amarabira mu 2021. Magufuli yapfuye amaze kwamamara nka perezida ukunda abaturage n'igihugu cye, wanga karengane kandi wicisha bugufi. Ariko se Jessica Magufuli ni muntu ki? Nibyo tugiye kugarukaho. Jessica Magufuli numwe mu bana 8 banyakwigendera John Pombe Magufuli, akaba ari numwe mu bana be bazwi cyane kubera ko yakunze kugaragara mu itangazamakuru nyuma y'urupfu rwa se. Numwana wa gatandatu muri uyu muryango wa Magufuli n'umugore we Janet. Ni umuryango w'abakobwa 4 n'abahungu 4. Icyakora umukobwa umwe yapfuye mu 2010 yishwe na malaria. Kimwe n'abana benshi ba Magufuli, ubuzima bwe ntabwo bwakunze kujya hanze cyane, gusa ikizwi nuko Jessica yavutse ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere mu 1996, avukira mu gace kitwa Mbuyuni kari mu majyepfo ya Tanzania, ari naho yatangiriye amashuri abanza. Afite umwihariko w'uko yatangiye amashuri abanza afite imyaka 5, mu gihe abandi bajyaga kwiga bagize imyaka 7. Mu minsi ishize Jessica Magufuli yabwiye chaîne ya YouTube yitwa Milliard Ayo ko kujya kwiga kiri muto ngo byatewe no kuba yarasigaraga mu rugo wenyine, mu gihe abavandimwe be bose babaga bagiye ku ishuri agasigarana irungu. Yakomeje amashuri yisumbuye, ayasoje ajya muri kaminuza ya Dodoma. Muri iyi kaminuza mu cyiciro cya kabiri yize bya politike n'imiyoborere, Political Sciences and Administration. Ni impamyabumenyi yabonye mu 2017. Aho kandi niho yakomereje masters nabwo mu bijyanye na politike, ayihabwa mu 2019. Uyu mukobwa ufite imyaka 29 ubu avuga ko ubwo yaramaze kurangiza amashuri yasubiye iwabo ku ivuko mu mujyi wa Chato uhereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Tanzania. Icyo gihe avuga ko nta kandi kazi yagiraga uretse gufasha se wari ukiri president, akamukurikiranira ibijyanye n'imishinga ye bwite nko kubakisha inzu n'ibindi. Mu mwaka wa 2020 yagarutse kuba mu mujyi wa Dodoma, ari nabwo yabonaga akazi ka leta. Avuga ko icyo ashyize imbere ari ugushyigikira imigambi ishyira urubyiruko ku isonga, atibagiwe n'abagore. Yanavuze ko ijwi ry'urubyiruko rw'ishyaka CCM ashaka ko ryumvikana kubera ko bamwe barifata nk'ishyaka rishaje kandi ryiganjemo abantu bakuze. Rimwe na rimwe ibyemezo bifatwamo ntibireba urubyiruko rungana na 70% by'abaturage bose. Kuzamuka kwa Jessica Magufuli muri politike ya Tanzania ntabwo bishidikanywaho, dore ko akomoka ku munyabigwi akaba perezida udasanzwe Tanzania iheruka nyuma ya Julius Nyerere. Icyakora abakurikiranira hafi politike ya Tanzania bavuga ko bizamusaba imbaraga nyinshi kubera ko benshi bamwitezeho gukora ibyo se yakoze cyangwa se akarenzaho. None ibyo bamusaba gukora se yakoze ni ibiki? Birasaba ko dusubira inyuma mu mateka ya se John Pombe Magufuli wayoboye Tanzania kuva mu 2015 kugera yitabye Imana mu 2021. John Pombe Magufuli, umuhungu wavutse ku muhinzi mworozi utifashije akaza kuba perezida wa Tanzania mu mwaka wa 2015, yapfuye afite imyaka 61. Leta itangaza ko yazize ibibazo by'umutima. Yavukiye Chato mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Tanzania mu mwaka wa 1959. Yiga ubutabire n'imibare muri kaminuza ya Dar es Salaam. Yabaye umwarimu w'ubutabire n'imibare, hanyuma atorwa bwa mbere nk'umudepite mu 1995.
Yabaye kandi minisitiri kuva mu mwaka w'2000 kugera mu 2015 ubwo yatorerwaga kuba president. Yatsindiye manda ya kabiri mu mwaka w'2020 yitaba Imana atayirangije, asimburwa na Samia Suluhu Hassan wari vice president. Mbere yuko aba president, Magufuli yahimbwe izina rya Tingatinga, ya mashini nini ikora imihanda. Yarigizwe kubera kuyobora gahunda zo gukora imihanda ubwo yari minisitiri w'ibikorwa remezo, ndetse nyuma aza gushimagizwa kubera uko yitwaye ku kibazo cya ruswa n'uburyo yangaga bikomeye isesagurwa ry'amafaranga ya leta. Nka president yanashinzwe kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi no kugabanya ubwisanzure bumwe na bumwe. Magufuli kandi azwi nk'umuntu wapfuye atemerana mba icyorezo cya coronavirus. Ubwo COVID-19 yageraga muri Tanzania, President Magufuli ntabwo yemeye ibyo gutuma abantu baguma mu rugo. Yashakaga ko bajya mu nsengero, kiliziya no mu misigiti gusenga. Uyu mugabo wari umukristo gatolika ukunda gusenga, yigeze kuvugira kuri alitari muri kiliziya yo mu murwa mukuru Dodoma ati coronavirus iyi ni shitani, ntabwo ishobora kurokoka mu mubiri wa Kristo, izahitisha ako kanya. Kuva mu kwezi kwa gatandatu mu 2020 ubwo yatangazaga ko iki gihugu kitakirangwamo COVID-19, uyu president ari kumwe n'abandi bategetsi bo hejuru muri leta baninyeza akamaro k'udupfukamunwa, bibaza niba gupima ubwandu hari icyo bimaze, ndetse bakwena ibindi bihugu byari byarashyizeho ingamba zo guhangana n'iyi virusi. Mu gihe ahandi abaturage bapimwaga icyorezo buri munsi, Tanzania ya Magufuli iyo ntiyabikozwaga kubera ko hari ugupima guke kandi nta gahunda zashyizweho zijyanye n'igikorwa cyo gukingira coronavirus. Ibi byatumye iki gihugu gisigara kimeze nk'ikikorera ibyacyo cyonyine. Mu bijyanye n'iterambere, Magufuli ntabwo aragafuka imvugo rimwe, dore ko ari nabyo yari yarijeje abaturage ubwo yajyaga ku butegetsi mu 2015. Ibikorwa bye byari bishyize imbere gutanga umusaruro, byanagaragajwe nk'ibishobora gukora no mu bindi bihugu byo muri Afurika. Ku munsi we wa mbere na mbere ku butegetsi, yatanze ubutumwa bwo kuburira mu buryo bukomeye ko atazihanganira ibyari byarabaye akamenyero ku bakozi ba leta byo gusiba akazi uko bishakiye. Icyo gihe yari yasuye ibiro bya Minisiteri y'Imari, abazaho abatari bari ku kazi baherereye kubera ko yasanze hasibye benshi. John Pombe Magufuli kandi yanacishije umweyo mu bihumbi by'abiswa abakozi babaringa, abahembwaga kandi batabaho, imishahara yabo igafatwa n'abandi bantu bari barubatse agatsiko ko kunyunyuza amafaranga ya leta biciye mu buriganya. Yanirukanye ku mugaragaro abategetsi yafataga nk'abamunzwe na ruswa cyangwa se badatanga umusaruro. Rimwe na rimwe ibi yabikoreraga kuri televiziyo ako kanya birimo biba. Magufuli mu gihe cye yarwanyije ibyo yabonaga ko ari ugusesagura, akuraho ibirori byo kwisiza umunsi w'ubwigenge. Ku nshuro ya mbere mu myaka 54 yari ishize ibyo birori biba, ahubwo ategeka ko habaho umuganda wo gukora isuku. Mu mwaka wa mbere w'ubutegetsi bwe, uburyo bw'imikorere ye bwatumye ashimagizwa cyane. Aba intandaro y'interuro cyangwa se hashtag yo kuri Twitter ya What would Magufuli do? Ugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo biba yari Magufuli we yabigenza ate. Mu 2017 umwarimu wa kaminuza wo muri Kenya yageze hasaba ko Afrika ikorerwa icyo yise Magufulification mu rugendo yari yakoreye muri kaminuza ya Dar es Salaam. Ucishije mu Kinyarwanda, uwo yasabaga ko Afrika ihindura imitegekere ikaba nk'iya Magufuli. Mu kwezi kwa mbere mu 2017 amaze hafi amezi 2 ku butegetsi, ubutegetsi bwe bwatangaje ko televiziyo y'igihugu itazongera gutangaza live cyangwa se ibirimo kuba ku kanya byo mu nteko ishinga amategeko. Igihe yateranye, leta yatangaje ko bwari uburyo bwo kugabanya isesagura ry'imari. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi babibonye nk'uburyo bwo kuniga itangazamakuru kubera ko bwari bumwe mu buryo bwo gutuma leta ibazwa ibitagenda neza. Bateguye imyigaragambyo yo kwamagana iryo hagarikwa, ariko leta ihita ivuga ko imyigaragambyo yose itemewe. Abatavuga rumwe na leta kandi Magufuli ntabwo yigeze abihanganira, cyane cyane iyo bazanaga ibyo yise gusubiza igihugu inyuma ku nyungu z'abanyamahanga. Urugero ni nko mu 2017 ubwo umuraperi Nay wa Mitego wo muri Tanzania yasohoraga indirimbo inenga leta. Nta munsi urashira isohotse, polisi yahise imufunga. Yashinzwe gutuka president no kwandagaza guverinoma kubera indirimbo ye yari irimo n'imirongo ihanura. Hashize umunsi umwe afunzwe, President Magufuli yategetse ko Nay wa Mitego arekurwa, atanga inama y'uko iyo ndirimbo yasubirwamo ikajyamo imirongo ivuga ku bindi bibazo biriho mu muryango mugari wa Tanzania. Mu 2017 Deputy Tundu Lissu utavuga rumwe n'ubutegetsi waje no guhatana na Magufuli nyuma y'imyaka 3 yararashwe arakomereka bikomeye ari hanze yiwe mu rugo. Lissu yashinje leta kugerageza kumwica, aregwa gukoresha amagambo y'urwango kubera kuvuga ko president ari umunyagitugu. Leta yahakanye ivuga ko nta ruhare na rumwe yagize muri iryo raswa. Ubutegetsi bwa Magufuli bwibukirwa kandi kugushyiraho imvangi y'amategeko akaze kandi adasanzwe, gushyiraho amategeko mashya
agamije kongera amafaranga leta yinjiza avuye mu masosiyete mpuzamahanga y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Mu 2017 sosiyete Acacia Mining, ishami rya sosiyete Barrick Gold yo muri Canada, yaciye umusoro udasanzwe wa miliyari 190 z'amadolari y'Amerika kubera ibyo leta yavugaga ko iyo sosiyete itishyuye, nubwo iyo sosiyete yo yavuze ko nta kintu kibi na kimwe yakoze. Hitabajwe abahuza, sosiyete ya Barrick Gold igeze aho yemera kwishyura miliyoni 300 z'amadolari nyuma yo kugura sosiyete Acacia no kwishinga sosiyete nshya yo kuhakorera yitwa Twiga Minerals. Leta ya Tanzania ihita yigiramo imigabane ya 16%. Barrick Gold na leta ya Tanzania banemeranyije kugabana inyungu zitasobanuwe zo mu gihe kiri imbere zivuye mu mabuye y'agaciro, buri ruhande rugatwara 50%. Tukiri mu mategeko akomeye kandi, mu 2018 Tanzania yashyizeho itegeko rihana umuntu uwo ari we wese ukemanga ibarurishamibare rya Tanzania, bituma leta isigara ari yonyine yemerewe gutangaza imibare mu kwirinda ko hari abandi bayigoreka.